dumedise bontate, ke dumedise bomme, ke dumedise baeti ba rona letsatsi la kajeno, ke dumedise bohle ba tletseng mahao a ho tswelella ho utlwa lentswe la Ntate Modimo kajeno ka lebitso le tlalang kana Jesu. Amen bazalwane. Amen. Kajeno bazalwane ke Selalo. Amen. So every month end re na le night prayer Friday and then Sunday Saturday e ba Selalo. Jwale ka lebaka la hore no qeto extend wa bazalwane la bona ho ntso na le masobasobanyana a mangata. Pula e lana la speed jwalo ka ntate a rona rapela hape hore ne bazalwane. So ha ena wanela ha bohloko bazalwane wanela ha ona mo re ka reng re ka dula teng. So re tlo lokisa maybe hara beke re bone hore re peta masoba jwang because ha o kgone ho kenela. Pula le ha e kana maraka ha ka mo sa nele re ka kgona ho kena bazalwane. So re ne re tlamehile re bile le Selalo last week. So re tlo ba le Selalo this week bazalwane. So normally ha re ba le Selalo re ba le ditshebeletso tse pedi bazalwane. Hobane ke rata ho e hlalosa hobane batho ba bangata ha ba utlwisise why Selalo se sa kene ka nako ena ya service. Bebele e re ha o qala ho tloha Kgenese mone Selalo se qalo teng mo Kenya Exodus. Sene se hantle se etswa bosiu. Selalo se etswa bosiu ka nako ya mantsibuya hohle bazalwane. So ha se jo fela motshehare lebaka la hore re qala service e be re tlo ja afternoon ke lebaka la hore hantle re na le batho ba hole ne re tlamehile be ka 6 re a kgutla re tlela Selalo fela re se etse jwalo ka ha se ne se etswa. Amen bazalwane. So nako ya Selalo hantle ke a motho ha o ka sheba ha ne se qala ho hlongwa Paseka ho bua Selalo e ne le bosiu. Modimo a ba se hlalosa hore motho e mong le mong a kwale le mamati ya hae le seje le eme le seje le potla ho ska ba le ho tla go jwa lesapo ona mo go no o lekantshwa morena Jesu hore ha tlo tlhagiswa ha ona lesapo la ile go jwa. So ho no jwa nama fela and then ho thi jwe e potla ka tsela e ileng ya hloka ka teng ya ba ha isale le the last supper ha ngata e bitswa ke supper ke ba so supper re jane o se so bazalwane Selalo se jwa afternoon. So service ya kena jwalo ka ha Bebele re jwetsa hore ha o ja Selalo o ska ja Selalo o lapile because ha o ja Selalo o lapile o tlo batla hore ha o nwa o bo phetho ba jwala o batla ho jella hore and then ha re sa ja ka tsela e loketseng e o itseng ha re ne re hopole lefu le go khutla ha morena Jesu. Ha ntse re etsa jwalo Bebele re ntse re potlakisa nako ya ya go khutla. Amen bazalwane. So ke ka bona re tlo ba le tshebeletso ena and then re be le breakinyana ba 10 minutes ha ba ntse ba le go batlela borotho re tlo tla re ja because ha re ka ra ya mahae batho ba bang ba hole so re tla ba le borotho le juicenyana and then re tlo etsa tshebeletso ya Selalo ka morao 10 minutes fela ba nke Selalo fela. Amen bazalwane. So letsatsing la kajeno bazalwane ho fihlile pelong ya ka bekeng ena kaofela ha ntse ke bala hore na Ntate Modimo kajeno bana ba hao ke ba rute ka hobane bazalwane ha re botse ntho tse rona re batlang ho di ruta di ngata ntho tse ke kalakatsang hore nka le ruta tsona mara Modimo wa kgetha hore kajeno ba fe eng ka letsatsi le itseng ba fe eng. So bazalwane ha re etse thato ya rona re ya ka tsela e Ntate Modimo a re rute ka yona. So some of the things ska ditebello a bue o tlo thola hore ntho ena re buile ka yona mara message wa teng o no tsamaya ka tsela eo o neng o tsamaya ka yona and then ha so o tla ka letsatsi le leng hape Modimo batla o tsamaisa hape ka tsela because bazalwane Bebele se tshaba saka se a timela ka lebaka la ho hloka tsebo. So re tlameha ho ba le tsebo bazalwane hore re tlo kgona ho tseba hore tsela ena ya Ntate Modimo re e tsamaya jwang. Batho ha ba bua mona ba re qaleo ya bohlale o tshaba Modimo. So re ka di etsa dintho kaofela mara ha re sa di etse ka o tshaba Modimo ha di na meaning. Amen bazalwane. Bona le batho ba bang o tlo thola hore ba rera yes and wa ba utlwa hore batho bana they are gifted but they don't have the fear of God. Sa ba etsa dintho ka hore I know this kore o la ka bona so etsa dintho ka experience application hore e re kere maybe motho ona ba la grade 11 wa pheta grade 11 hona le dintho tse ding tsa sa di tseba le ho bala ha sa bala o sa o jetsa fela
ke a tseba mona re tlo etsa tjena na kanthi ka tsatsi leo di tlo fetola dintho ha di tswa tlo tsamaya ka tsela a tsebang ka so every day ba sa re tlameha ho ikokobanetsa moya wa halalela re ne re mo fetse le audio because rona bohlale ba rona ke bothotho o modimo ke bothotho bona bo fetelletseng hobane hona jwale ka mora 2 minutes a ke tsebo ka etsahala eng mara modimo wa tseba so ntho ngwe le ngwe ha o inneheletse ho modimo e le yena a etsang ntho ngwe le ngwe kore o bohlale because merero ya hao kaofela o e tlohelletse matsohong a hae so bazalwane ntate modimo o na le mabuang ka moya o tlileng bohloko wa tseba ho na le moo ha o bala o be in that nako eo e modimo a na bua ka yona o bone hore mona mara modimo nna sa bui o le monate pelo ya ene o tlile bohloko and a makala hobane bibele bukeng ya Genesis chapter 1 e re re entse ka setshwantsho sa modimo point number 1 le ho tshwana ha modimo the likeness of God ha re bopa fela ka setshwantsho sa mara le the likeness of God ka mantswe a mang ha re le bana ba modimo o re setjhaba se bitswang ka lebitso la hae re tlo tlameha ho rata ntho e ratwang ke modimo so modimo o a makala hore na what happened because ntho tse re di ratang hona jwale a se dintho tse ratwang ke modimo ba sa rata because dintho tse re batlang ho di etsa re batla ho qala ka thetho ya rona pele ya modimo e tla latela if e align le ntho e rona re e batlang if e sa tsamaelane le ntho e rona re e batlang re na le excuse amen ba sa rata if wena o bona hore ntho ena for nna e bohlokwa ha o botse modimo kanti ha o tsebe hore ka lebaka la go satane wa o tseba hore wena o nana o bohlale o beya di-snare hohle mo ho bona le Sesotho sena se reng e bona mahe mara le gaba ha ilo because modimo re laela merero ya hao yohle hore ke nna a o tsamaelang pele wena o tle ka bra ke latsa makukune ke roba ditshepe tsa dikopo ka pela ha so if o batla o itsamaela bazalwane ke ka hona re dulang re na le distraction ke ka hona re dulang re kgotjwa ke ka hona dintho di sa tsamayeng hantle re tsamantse re ipotsa re pholositse o tseba go Jesu ke morena mara o tsamantse o botsa go mara e le modimo wa phela mara wa ke pholositse modimo a ntwela ntho tse etsahaleng hobane ha wa beya ntho ngwe le ngwe ya hao matsohong a modimo ke 2 Peter no ke 1 Peter chapter 5 verse 7 ke a hopola ne ke na le critique e etsa bana ba ka kahlo e re cast all your burdens ha wa tlameha ho kgathatseha ka wena bazalwane ha wa tlameha ho kgathatseha ka hore na o tlo jang kapa o tlo apareng kapa bana ba hao ba tlo kerang ha ba ya sekolong modimo re cast all ha re exercise lentswe le re le balang every day mara every day re bala lentswe la modimo re dutse le ha o ka tsamaya kgohlong ya moriti wa lefu o se ke wa tswa bo mara re dula ha wa go bala o tshwile swana o no tshwile because ntate o buile ntho ngwe a bohlokwa ka tsela makatsa bazalwane ntho e satane a itlisang motho okay re ke tse mhla wa bona tsotsi wa tsatsi le le second bona ka na contest be ne re tsamaile ile contesting mo ka koloi ha re le ka koloi motho a re kgannela nna ke tsebe ka phone maybe ne bana le communication le ditsotsi because motho ona na tsa tsamantsa bua ka phone se ke fita kae se ke fita kae out of blue koloi ya ema okay ha nna ke nix koloi ha e ema wa bua ka phone wa bua ka phone how ha re go tla se go tla le tsalo le ka ntate ntho a bile o ba lahlela kulopi the fear wa bona tsotsi e kala ha e batle lo fa chance ya go tsosa ba o wa ka batsalwana ene ne tla go tso go phapha o tso ke mo go motho yona tsa go ka no o tshubile o itse di phone wa tsa batho ba neng ba na le nna ka koloi ne ntse ba tsaya le ka jeno nne la ga ba sentse ba hai ba sentse ke ba suntse phone because ba ntsusitse ne ke maketsa ke di phone ene ke tsore ka tso bese o la mpua ya ka fela phone bana ba ba di lahlela ona ka nqena hone a ke le dikile di phone pela ka ntse hloko ke go jale ke shwelletse lona ya ka ile tsa lona di saving so nkela etala mo before re ga ithola ka ba tsamaile ba se ba di so Satan o lahlela letswalo a o serious a ke ba o serious o kenetse ba tsala so ha kenetse motho a mo kenetse o nkile dikiya tsa ntlong ya hae
o tlo go bala jwang ka ntlong e senang dikile obviously first ga e kala olla sontse o jang pele ha o kala mokgathatsanyane o sontse o jang pele ke tsela eo Satan a yona eo le ba bona ka re nyane jwang ke yona eo Satan motho a tswile o etsa ntho a sa itseng and a ka etsa mistake at any time without thinking. Amen bazalwane. That's why Modimo a re be still and know that I'm God. O re ausi sipati re tsabe a kona ho etsa jwang go bolaya mmele le moya. So ntho tsena tse re tshosang kaofela they can kill our flesh but not our soul. They don't have power. So Bebele e be khutla I love Bebele. Bazalwane if o ka utlwa ntho tse ntseng ke di bua di a latelana ha ona e ananang le nngwe mara we don't follow it. E re Bebele re se ke ba ga tshaba motho a tlo bolaya nna a sa kgone fitlhela mara rona what we do we fear the people that can just humiliate us but not touch our spirit or our soul. Amen bazalwane. Hallelujah. Re thabela ho bona e ka re hantle ka ntle without mara ka hare re na le maqhedi. Amen bazalwane. Hallelujah. That's why ke reng ho rona ba halaledi thuto e ke tlo le fang yona ka jeno take it use it e tlo thusa la ha o le mong hantle dithuto tsa pholoso o rutelwa kopano e ya rona e re kopanela hore o rute o itwanela le mo le mong teng e ska ha o le mong e be ntwa every time e dula e hlola wena every time ha o logo le lekisa o matha ba o tshwara wela ka sekoti mo ihle ha ona mohlang wena o inang o dula o hlotse every day why Modimo wa o bontsha in the spiritual realm hore na o leveling e feng o tlamehile o fihle in the level e ngwanane a ibuileng a re o natsa go fela in the name of Jesus dintho di etsa batho bazalwane when we pray now and we say in the name of Jesus go etsa lana ditebelo what you can see with your eyes nothing again mara in the spiritual realm hona le ntho kgolo etsahalang. That's why hona le ditoro o kgone ho bona wa ha o re in the name of Jesus ho etsahalang in the spiritual realm mara hona jwale ha ntse in the name of Jesus ba bang di se bila o tletsa ai o le ntse in the name of Jesus mara I was talking le Abditebello I think it's Saturday or Friday ke ho yena when God strike o tsebe hore ntho o e yentseng ha se ntho o e yentseng fela today ha se ntho o e yentseng fela ka jeno lo sane o latelang a Modimo o re jwale di be tsa o di se di pakella di se di fihlile rona because Modimo o fa chance o bo qeteletse le comfortable ntho o e etsa o e etse so sena le tswana ka ntho Modimo o re bukenya hae mo ka lebaka la go bane ko tloelle ha o ntse o etsa dintho tse o di etsa o bone ka ke tshwana le wena and e be re Bebele letsatsi le leng ho Modimo le tshwana le matsatsi a basket so 1000 days yena o ntse o etsa dintho tsena o sa batle o baka o ntse di pakellana o ntse o bone ka go wena o special hakalo la o entse Modimo a o etse next one day. Amen bazalwane. Amen. God will strike and you will beg for a second chance. O tlo botsa which one since o tloa kwana you're not just having second chance you're having multiple chances mara you never use it. Even if I can give you right now you still gonna fear 2 days 3 days you forgot. That's how we are bazalwane. Modimo o inulla ka tlasa sekoti se tshabehang a o behe o etse promise 5 years on the line you forgot about it. Amen bazalwane. Hallelujah. So Modimo o ntwena e ke bua Modimo o bua ka pele bohloko bukeng ya Isaiah o re bana ba ka ba fetohile bafo lefatsheng la bona ha qeta o khutla o re bana ba dira ba bohlalo feta bana ba hona le motswe hona le meding o ka thabela hore o re
wa tseba ka nnete le mathapelo motho o hlale feta Bianca pelo ha o bohloko tseba o tshwarwa o tlile bohloko ene o lakatse e ka re Bianca a ka bona hore ho na le ntho modimo a o fileng yona mara ha o batle ho e sebedisa bazalwane bana ba lefifi ba tseba di law of the spirit ho feta rona bana ba rona ga ba tlhakitswa fela ke la ntate modimo ke kopa dijo ntate modimo a bulele godimo a tshele dijo no ntho nngwe le nngwe e na le ka moo e tsamayang ka teng amen bazalwane ha o tlo tswa fela o kula ka hobane o kulisitse wena o se gopela ntate modimo ha ke dumele o sekena ha e tsamaye ka lebitso la letso what if yona seke o kene modimo a tlo o bitsang ka yona so ha o shwa ka yona tla bo sa pholosa amen bazalwane Hallelujah. wa bona if we can allow our mind to be sharp lentsweng la modimo ga tloela go ba bohlale dinthong tsa lefatshe ke mane mo ke o se se bonkile ana re le ha mathata a le teng mathata a teng o thole go bi mara be ke na di-peace because ha re hloke peace ya lefatshe modimo ha re ke tlo lefa peace ya lefatshe o re ke tlo lefa the peace that surpasses human understanding ha qeta ho ha ke tlo lefa ka mokgwa lefatshe le lefa ka teng so modimo a sebetse ka ntho tsa nama bazalwane ska ba ha o hloka wena a modimo ha o rate and hape o bazalwane re tlo le sebedisa dintho tsa hore ha o tlositswe wa tlameha hore o be mo I was listening maobane moruti e monna ka ba mamela ba go ba ba ke mamela ntho ba bua ha ke utlwa go bua ntho e hantle ke a enka eng ha ke fitisetse baneng ba ba ma ha ke utlwa go o tswa ka tsela e a ke mo mamela mamela dintho tse le ha o re ha bua most of people ba re modimo na sa morena Jesu o na sa one dintho tse valuable o hlahetse staleng e ne le mofutsa mara when you read the Bible imagine e la ha fihla ya ba dintho tsa ba etiditletse ka mantswe a mang batho ba ne ba na le tšhelete ya o lo patala a ke ne ba na le tšhelete ya o lo patala B&B mara ya ba ho tletse ene ka nako o tletseng e ne se le nako a mareng o no sena go ba ka nna ba tsamaya ba lo matha ba lo batla go shimo ya ba o ya ha ya sejelo sa ditloko ba ne le bofutsa ha re tlohelleng batho ba sebeditseng ka thata ha ba ja ditholwana tsa moputso wa bone re be re ba boetse o bua nnete ntate wa ya modimo ke process wa mbona go motho ena ka nnete o nthwana le yona o e sebeleditse amen bazalwane so modimo ha re gautele selivera ke ya hae ho bolela hore ntho modimo ke ya go a ke go itse ha re mo amohela o tla le morena Jesu ka ha go rona o dula ka mo ka go so ntho modimo ke ya o tjong gautele selivera ke ya mara ha ke tlo lelekisa gautele selivera ke tlo lelekisa go lebitso la ka lengolo bukeng ya bophelo le lebitso la ngwaneso lengolo le bukeng ya bophelo le mabitso a di-family tsa rona dingolo bukeng ya bophelo re se ka ga ba greedy or re se ka ga ba ka bone ka ha fela nna ke e mong because modimo o polosetsa go thusa ba bang before ke tlo ya lentsweng la modimo le ke thuto ke tlo le gutang yona ka jeno one day ke la ka bona video e nngwe a ke gona le gore batho ba etse di-video and video eo ha e tlowe kelellong yaka so motho a entseng kore o na batla go utlwisise go ntho e morena Jesu o entse skepe so skepe sena se a sinka ka metsing ke sa maplanka fela so ha se tetebela batho ba bangata ba ntse ba boletsa modimo nthusile so morena Jesu wa hla wa kena ka skepeng ha qeta o kena ka skepeng o thusa few people o ba beya ka hodimo ka mane so o expectile gore bane ba ba beileng ka hodimo ba mo thuse go hula bana ba ntseng ba le ka metsing they were celebrating ba celebrate ha o tsebe le gona mo jwala bo hlahile kae se bana jwala se ba lebetse wa tloa picture a la hlahisa morena Jesu ona o la ka bona motho a o ile a kgatetse mahla a ba shebile people are sinking because they were lucky they were lifted up ba se ha ba na taba ka bane ba setseng ka mane o reng ka moya wa motho e mongwe ntse mo feta a tshwere bira a sa dumele se ka Jesu amen basana Hallelujah. ke tla topic-eng ya letsatsi la kajeno ke tlo bua ka altars
altars. Altar. Hantle altar ke eng altar? Altar e sebetsa fela baneng ba Modimo, gore altar le bana ba iseng ba Modimo ya sebetsana. Bebele ha re bala re le Modimo ke tirong ya Modimo, tirong e altar ya Modimo. Lefatshe ke mmele ba maoto. Amen. Hallelujah. In the Old Testament, re na le Adam. And Adam o rutile bana ba hae mohlale ba spiritual realm. O rutile bana ba hae hore how to invoke the spirit of God. You just don't go and pray and oh ntate Modimo ke kopa o iponetse be Modimo tla re a tlofa. There is a law. Amen. Hallelujah. The spirit ke ntho e senang mmele. Moya o ntse o ferella ka ntle ka mo ha o bone ha re tsebe le shape ya teng hobane ha o na mmele. Hore o be le mmele o tlameha o be le vessel e kenang ka hara ona, and then re kgone ho identify hore ena ne ka ke dibomo the spirit ka. Amen bazalwane. Hallelujah. So ntho e senang mmele bazalwane, molao wa dintho tse senang mmele di kekebe tsa ba tsa manifesta mona lefatsheng ho sena a legal ground mo di ka manifestang teng. Amen bazalwane. Hallelujah. Hore boteng ba Modimo bo kgone ho manifesta mo lefatsheng ho tlameha ho be le altare eo e leng legal ground mo Modimo a manifestelang teng. A keke ba theoha lehodimo ka mona tsamaya mona lefatsheng. Amen bazalwane. Hallelujah. The law of the physical world, ha hona motho wa nama le madi a ka yang in the spiritual realm ka nama unless a tswa moyeng e ba moya a ya in the spiritual realm. Amen bazalwane. Hallelujah. Ba re ke o thank you mama ke astral projection. Ba lo ba itse ba lo feta bazalwane. Baloi ba itse ba masatanizima a etse ba lo feta bazalwane. Ene bazalwane re ke le jwetse most ya dintho hona le tsebo e Modimo a e kwetseng hore re se be ga itsebe. Ene Bibele e re tseo ke tse batlang ho tsejwa ke Modimo. Modimo ha a batla ho sebedisa ka nako for ntho a batlang ho etsa o a ibula tsebo eo for nakwana eo o ithole o tswile o capture jwalo ka Petrus a ile ba caught up in the spirit. Asin ntho ke ba lo bosibu mhlena for go ba tswile ba ile. And what they don't know go mmele o le moya wa o ka ha hona le connection between ba tsona. Bazalwane a ke ga o le mimana o pepa, there is an umbilical cord between a mother and a daughter. Even in the spiritual realm there is umbilical cord between the spirit and the flesh. A silver lining. If it's a silver lining, if o tswa ka hara mmele moloi a fofa e a stretch this umbilical cord, mara ha o ka fihla mo e gawa ho fedile ka moloi e tla bo sa twe e sentse ya robana e ya gawa. They don't know that. That's why hangata ke rata ho jwetsa batho hore monana Ezekiel chapter 16 e bua ka spiritual umbilical cord. Haebe mme wa hao ana e kena kwa Roma, ntate wa hao le mopostola kwa wena o mzalwane, hona le umbilical cord e hulelang in the spiritual realm ho batho bana. That's why o tlameha ho ikatha. Amen bazalwane. Hore ba se ke ba hlola dintho tse le tsa bona di connecta ho wena jwalo ka mzalwane. There is a spiritual umbilical cord. So altar and altar ke black ye aiming in authority or the spirit can manifest. Amen bazalwane. Hallelujah. So ke kopa ho botsa potso pele ke tswella pele. Ke ba kae bazalwane ba nang le di-altar? Ke ba kae bazalwane ba nang le di-altar? Hore nna ke na le altar. Then you will never win. Amen. Ke bana le tswa mo gaoma. Amen. 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 So abditebela ona altar. I'm going to explain what is an altar. Maybe go to see something. I know.
Amen, bazalwane. Altare, you don't have to build it ka matsoho a hao e be ntho e bonahalang. Okay, if every day ha re dutse mo re khumama mo le bomme mamoswa ke re rapela mo, every day re rapela mo, every day re rapela mo, every day re rapela mo, hona le di spirit tse re di attract ma. That place is an altar. Amen, bazalwane. Hallelujah. In your house o tlamehile o be le altare ya mo o rapelang teng, pleke o tsebang go mona I pray here. Bazalwane, if o no sena altare e ka be ha riyo, because se fapane ke altare e o morena Jesu la tlameha gore a e shebelle gore rona re be teng. Amen, bazalwane. Hallelujah. Wena ka wena as a human being, you are an altar. Mo moya wa modimo o kgonang go ba ka teng, because o ka se solle mo re na le mefuta ya di altar. Wena ka wena o altar, ho tswa ka hore wena o dumella moya o feng altareng o modimo a o fileng yona hore e be ona o rula. Mollo o beswang altareng wa hao ko feng? Amen, bazalwane. Hallelujah. Hobane di altare di mefuta-futa. Ho na le altare eo bazalwane ne ke le sango everyone knows it. Ne re na le altare ka mona e phashila ka teng. O no sa phashi hohle, no ke ke wa ya mane le ba lengwa lo phasha. Bana ba lefifi, they are so ha ke tsebe ke ibitseng ditebello ka ke tlo ibitsa hantle ha ke re they are punctual. Ke batla mona phima mantla punctual. Amen, bazalwane. Like they are always on point. Okay. Also see, but high 6 in the morning, neke pass. High 9 still in the morning, neke pass. High 12 midday, neke pass. High 3 neke pass. High 6 neke pass. High 9 ke pass le go. I don't miss it. Because if I can miss it, there is a consequences. I have to reverse. I was making sure I had 6 carapet, I had 9 carapet, I never missed it. Because reverse because is something because covenant is a covenant. Bazalwane, covenant is a papa. Covenant, you are wasting your time. You are playing. Covenant Old Testament didn't say this today. New Testament in freedom. Freedom, which freedom? If in freedom. Because on Jotame was Kabula, was Subula, Sister Abula, tell the same. Was it helping Mutamu, tell the same. So give freedom of faith. We still doing what the word of God says we must not do. How na testament danger, how na more testament there. Dear company, Morales or Naga to face Samla. Ocho, no, we take it away again. I get off face. Kapomen will not much longer face that. I so feel come. Marana would feel we say, I get off face Samla. Get out again. Hodu mamo, afana kaona o one. I was saying, I made imagine of the kind of Ratam Kanamudimo, Capilia House, or Ratam Kilwana, or Ratel Serasau. Hobani Bazara, Hobani Bibili Irle Rat, Lequila Division. And a motor how Murat, how when you be bahad, motor how Murat, how when you forgot the bahad, because how when I forgot the bahad, we must home back in some forgot Bamutumata. How about you when I'm Mutumata, I to a hand. Amen. So that's why imaginary rebelling, because if we can inherit that love of God, Satan will be because also when I'm wasting my time. Kelaka Kabuaka Abdium in the worship of Arulan that die, half it a toilet that die Amurat. Akabak no Mubula. Arabazalan, if you only know the rather is the biggest weapon in the spiritual realm. The little battles are not really interested in offering. Orate motho o sa iketsise. Amen, bazalwane. O tshwarele o sa iketsise.
o se ka nna re ke tlo o tshwarela mara ke no lebala o tshwarela teng ke tlo o lebala mara ke lebale ke a gopola mohla etsang phoso o tlo mo gopotsa what if modimo ka re reminder dintho tse rona re di entseng who are we bazalwane if God a ka qala go wena mme mathapelo ha no na le lemo tse kana o laetsa teng ha no le mona o laetsa teng a ngopotsa tsona kaofela o tlo feel jwang so why re batla ho etsa batho dintho tse re sa batle ho di etsuwa gona because bebele re etsa batho se le batlang o badile mona ntate re thabile a go tse ka skala se o kala modimo ka sona ha o tlo nehela modimo o kala ka sona o nehela jwang why o batla ho thola tšhelete eo wena o boneng e sa tshwanela modimo wena o bona e o tshwanela why o batla hore wena o tshwarelo ka tshwarelo eo wena o sa bone hore o ka tshwarela motho e mong ka hore ke sefeng se le so ka re motho o entse sona ka se mo tshwarela hobane modimo o re le ha di ka ba kgobedu jwalo ka Christian ke tlo di hlatswe di jwalo ka tsa rona and then I get to realize pating eo e mametse memo wa lekgowa meno go tswa diheleng o la shwa o go nana le unforgiveness so batho ba bang ba nana hore hao o tla be a re hae ka re batho ba bang ba bolaya batho nna modimo ka go fela ke a tshwarela motho modimo tla utlwisisa okay keep on saying God will understand nako e tlo tshwara mme nana o re e la ga nana the way a sebeditseng modimo a re ke ya tsela ya go ke yane ka mang a re di heleng bazalwane mollo wa teng ga o tshwane ke o different o feta le mollo o le hodimo ke re hodimo modimo ke mollo mara o di heleng o re is the dark fire e se mollo na o re jetse le bona a dark fire ha o bone nix pain ya teng o eletsa ha mo bazalwana re ska batlang go ya mo modimo mena a re the only place e modimo a sa iseng le ditlola hae ke di heleng so o ka utlwisisa gore mo modimo a leng siko go jwang bazalwana o ka utlwisisa gore mo modimo a leng siko for 3 hours if I'm not mistaken go la ba le fifi lefatsheng ha ne morena Jesu a thagisa gobane modimo a na furalletse morena Jesu gobane morena Jesu a nankile dibitsa lefatshe kaofela so lefu darkness la tlameya go be teng lefatsheng gore light e tlo kgona go nna teng that darkness e le etsa morena Jesu a lele a re e la masaka so o phela jwang o le ngwana modimo o ntse o ikutlwa gore there is no God in my spirit because you can feel it. You can feel it. Okay, wa dula 10 minutes o sa utlwe boteng ba modimo e be o free fela. Ke yona ntho e tlamehang go tsosa. You have to run for your life because Satan ha ka o thola motsotso o tlo raba. That second o tlo tshikisa o qeteletse ho sona le ntho tse ngata tso sa di utlwisising ba re potso tsa hao se di ya kwana le kwana go o ferekane to a point ya go a tseba ke a ke bone molemo it's better ke itule lefatshe bazalwane altare ke yona e moya e kgona go mane no matter go ke moya o feng batho ba lefatshe ba etsa di-altare ba beya mabitso a lona ba beya dinepe tsa lona ke a o jwetsa they service that altar ba gobane they service it until it manifests mara wena o tlile o servisa altare ya modimo fela ga ga go fela ka letsatsi mara modimo o ba jwetsitse bana ba Israele mo le bokenya le vitiko gore mollo o se ke ba tima altare ha tlo jalo ba tsaba the fire must not be quenched mara wena wa gona for the whole day o sa tlotlisa le modimo o sena le mix ntwe molemo o e buile for that day mara modimo o re ntwe e nngwe le e nngwe e re etsa we must do it to the glory of God amen bazalwane e se go thabisa rona ka go bana ba rona go thabisa modimo bazalwane if re ka fa modimo ntwe e nngwe le e nngwe the happiness that you can have ha ona motho ka measure ka because lenyalo la hao le tshwere ke modimo bophelo ba hao bo tshwere ke modimo bana ba hao ba tshwere ke modimo mosebetsi wa hao tshwere ke modimo ditlhoko tsa hao di tshwere ke modimo so God must come first and then everything kaofela e tle second o re modimo morena Jesu haebe o beya letsoho mogomeng o bo etla you are not fit
o mo latela. Bazalwane, let me make example. Elia, I love Elia. I give it to example. I just love the man of God. Bebele e hana lo kgetha Elisha. Ha ka ba fitla re Elisha ke o tlotsa ka oli modimo itse o fitile fela a lahlela mentle la tsamaya. Elisha did the assignment hore a siya dipolo ha ka ba re ke qetelle fela go lema mona hey wa tseba nka kena mathateng tsona dipolo tseo tsa nang le maka tsona a di hlaba etsa setlhabelo a la tena modimo mara rona re thola di-reasons tsa gore ka jeno ha ke no kgona ho tla hle mohlanka wa modimo kerekeng nna o tle le nna o tle le nna a o shwa ka nna ditulo tsena di ka ba empty kaofela ke tlo ema mona ke rerele ditulo tsena altare ke tshwetse gore ditulo le tlamehile le etse di-altare le gape because ntate wa ka o rera o le mongwe akere ga o rere o le mongwe wena ga o bone there is angels there o ministerang because motho e mo le e mong pele a qala a ema ka gara batho o ema le one pele ne ke rera thabeng mane ke le mong ke rerela dinonyana a di dula moo ke a di regele ke dijo tsa franking before o ka tla moo o qala in the secret place there is a secret place e o e etsang and then modimo a o putse in the public. So bazalwane ke tlo le kgothaletsa today have an altar as much as o le altare le wena checka ona o besitse mollo o jwa o altare e besang mollo o jwa ke mollo wa modimo ka hare wena gore ke mollo wa satane because ha ona ntho gore nna taba ya modimo le Jesu a ke if o sa ikene modimo ha tlo itsunya wena mara satane o tlo itsunya ha ona motho a neutral if o neutral wela ka kwana ka hekenyane e be mola ba ge that's why o thuye e be e a ka motho o molemo mara ka mo modimo ha itsunya e patisane mmila o amen bazalwane so ntho engwe le engwe o nang le yona bana ba hao anything tlokisa modimo ka yona every day leboa gore ntate modimo ke a leboa ka bana mo pheleng ntate modimo ke a leboa ka mosebetsi o mpheleng ntho tsa hao di kgone ho hlonolofala bazalwane o re ntate re thabile ha o nehela ka seo lekantseng ka sona pelong o re kwa hare I will multiply ha tho jwana o re ke tlo hlohlella ntho e hlohlwella increases bazalwane it's overflowing ngwana ke yona o nehela fela ka tlhapi tse 3 le mahobe a 5 then God multiplied tsa fepa men a ke bika bana le bo 5,000 why morena Jesu ha ka ba dinkare ha ina ke morena Jesu o dinkile a le boa modimo ha ka ba ntate modimo ke kopa o multiply ditlhapi tsena o dinkile a le boa modimo ha bane a ba fa ba ditlhapi ditletse how kope I tried that ke la ka jotse I tried that ke le ka hlating ke le ka ga dikoloto tse ka ntse ke ntate modimo ko hlakole dikoloto di la tsa hlakole ka nka tšhelete ka lo gapele ke re I know ke fastile I know re most of the time a ke rapela it happens ke la ka rapela ke batla 300 e ikatise ke bone se tletse ka plastic ha ke re amene ne ntse le 300 ke rapele ke ratwa ke let me leave it here maybe ntate modimo ha ba tle ke mbona I multiply ke tshwale ke rapele hore ke be ke khumame go tlo gore mona ha ke bula mahlo jwang ka bojwa ha ke rapela 300 be se mane mo ke be until ke understand re ke se twist le tsona modimo I never bazalwane etsa thato ya modimo ore ha o hlokometse ntlo ya nna ke tlo hlokomela ntlo ya hao ska batla o twista modimo a etse ntho wena o e batlang and then ha o qeta mo a o sa etsa niks so lebetse o itseng nehela modimo hore na wa kula hore na o na le mathata o ka ga dikoloto tse kae hore na o hloka eng fa modimo bebele o tseba seo re se mookamedi ya rena o tseba seo re se hlokang mara if you can pray for your need o tlo rapela o fihlela o omella mo khumane teng ha o no gaina niks if wa kula rapela motho e mong a kula wena ithoele le bala ka wena rapela motho e mong a kula modimo tlo mbona ha fodisa wena selfish prayer ha e sebetse and self-centered ha e sebetse
amen bazalwane. Hallelujah. Ntho engwe le engwe ha re etse le haebe wa sebetsa mosebetsing wa hao motho o kopile hore nna ka hore ke a sebetsa ke kopa o tlo nthusa ka washene ha o sebeletse motheng wena hlatswa washene jwalo ka ho hlatswa washene ha morena Jesu o tlo bone ntho engwe le engwe ya hao ha e tsamaya hantle. Amen bazalwane. Hallelujah. Bazalwane a tseba nna tlhaho ya ka kore ena ne ke tlhaho ya ka amelesi person mme wa ka o nang jwetsa re ha ne re tsamaya re lo rwalla I'm sure ne ke na le bo 3-4 years ha ne ba sa mpepe ba nsiya thotheng ba re ra tsamaya re tlo siya mo ne ba tla be ba tlo nthola mo ne nka mpa ka gale ya ona mo ne ke sa tsamaya. But I'm telling you, when coming to the word of God, I'm not pleased. I want to tell you can laugh and I know it's the truth. Not how I cannot be like let me see you do something. How do you match about Kibana where they can match the bigger lady man? How we can react? Have a little offside little say. I can't get in there. I can't tell you more about the bigger like nearly do something this step. If it's a home, we're not going to get the day. Next amen bazalwane. Hallelujah. Wa bona lentswe la ntate Modimo ha o ka ba le tshantshelo ya lona wa ba le tjheseho ya yona o tlo ba le tjheseho ya ho etsa dintho tse no sa nahane hore o ka di etsa wena o tlo bona ha o meditate ka tsona mane o so le mane o so hlatswa dijana ntho tse ne ke nana I will never do it o so hlatswa dijana o so cleaner o so fiela o so etsa mara o cleaner is ka ba first priority ya hao lentswe la ntate Modimo ha ebe lona lo etsa dintho ka lona in your weakness and your strength. Amen. Mareta ke mana bua ka Mareta just join Mareta ya ba o batla go kgatlisa morena Jesu I'm sure na minne le mosona a yetse mo a shatsa di first a cleaner a fiela a ba phela ya ba morena Jesu o ituletse lentswe mo Maria o ituletse maotong a morena Jesu o mametse a keteletsa tinele go mara jwale bona ke fufuletse jwang motho ena o dutse mara o mo khotsa o ikgathatsa ka ntho e sena molemo ha e tlo kenya le hodimo ntho e o tsoye mara ye a e mametseng e tlo mo kenya le hodimo ntho o ikgathatsang ka yona ke itseng ke hlola ke shona jwale tjenana hore wa bona motho a sebetsang ha o ke monyako le clock ka 8 o etsa 10 to 8 wa clock mara o yentse covenant le Modimo hore ke rapela ka nako itseng la e ka phasa batho ba na le ntho ba God will understand ngwana na lla so ne ntse ke monyantsha teng and then I skip my time I will pray lenyolo ile tsamaile you just pray for nothing there o yentse covenant and lenyolo e hire 5 to or 10 to but exactly 12 o'clock limon 1 o'clock gone a ke gao so le tlo emela God rapela mo le mo o rapele o rapele ka di-tongues o no ba ka to ba gae mo ba ka gabe go ba itse faith amen bazalwane. Hallelujah. I'm gonna conclude the message. Create a space in your own home. Mo tseba hore this place sometimes a ke re na le ntho tse re lemaditseng ha o lemetse hona le nako o tlo thola hore ha o sa kgona ho bua so tshwana le Anna jwanong Anna a tseba hore but there is an altar mo ke tlamehang ho llela teng because la nka llela haka there is no use because Penina o nlisa every day mara a feta mohlanka modima ntse ene mo monyako mo aya altareng a guma a sa kgone ho bua na sa tsebe ho bua moruti a ba go tutang hona le nako tlo thola go bohloko bo tla bo utlwile ha o kgone ho bua mara ha o na le altar the spirits are there Holy Spirit is there ha o qala o dula le wena o utlwa gore a ke na mantswe you feel hore ka rona le motho a o gapella that's why o tse ya re gapella ka mesielo ba le gona re tsele o re gapella mara if o sena altar wena o gapela hohle nje. It's good to rapela hohle mara you must have your altar. Amen bazalwane. A place mo tse ba mo ga ke bonana ke rapela Modimo
That's why batho ha ne ba batla ho bua le Modimo, they were building ha ba qeta be ba beha sehlabelo sa bona be ba se tjhesa, then Modimo na fufunela sehlabelo sa bona. So le wena when you go to the altar yele o rapela Modimo tla altareng eo ya haileng le yena a fufunele monko wa thapelo ya hao, and then Modimo a kgone ho araba. Amen bazalwa. Hallelujah. So hona le ntwena e bitswang ke consistency. How ka papatsi ya ditebelo la ka ba dikukutu e ka, mara if you keep on hitting e tla be tlo petso wa patsing. Ha ntso kapa o ntso kapa e ntse petso, ha o kapa e ntse petso until e petso. Mara if o ka kapa a bedi wa hae patsi na ithata nna e give up, then bophelo ba hao ka ho fela wena o give up, o tlo dula o give up. Amen bazalwa. Let us learn to be patient in terms of that. And then Modimo really patient, re consistent, patient, perseverance. Dinthong tsa ntate Modimo ska fella motho a tshwere moya wa hao pelo, o fella bophelo ba hao pelo, and then o bo ipolaya. Wa tseba, I just wish hore motho a iwana ipolaile a ka khutla tse le jwetsa gona ho jwang, ha re tlo ba le motho a ipolayang. Because if we think hore o tlo thola bophelo bo betere o ipolaile, botsa Judas. Ha bazalwane immediately only in the middle of dying and living, how sa bona physical. But batla bentse ba o hweletsa, batla o bona fela sentse o hlenne mahlo, because now o so bona 100% in the spiritual realm, and go tla lenyolo ila mo no sebeletsa teng. That's why batho ba bang o bona ba gaya ba baleya ba etsa mhlobo, o baleyela go banki mo sebeleditseng teng. O thola ha hlokahala boya bona bo yene bo entse teng, because now you can see in the spiritual realm le teng mona le ntse le sebeletsa o sa bona. And then o thola Modimo a hlokahala peacefully a ba o jwetsa go ke bona ganya wa tseba ke bona I feel peace. Motho o e sebeditse nto wena o batla go feel peace o sa e sebeditse o ya kwa bazalwa. Modimo go la ka ba ke letso le msitisa kgaola letso le ha ibe ke le e ba sefo go nya mahlo a bohloko bo tlo butla go go nya mahlo a bo tlo tshwana le bohloko ba go your eternal life. Amen bazalwa. Bophelo ba hao yo e se bophelo ba hao kaofela eternal. A ke eternal line a qalo le qeteng. Ha ona motsutsonyana wa hore e ke mpele mo tsheleng ka metsi hanyane, a se joke bazalwa, a se joke. Ska batlela mona na hore hai mo le ke bone hore hai ha ona batho at least ba tla thaba ba bona ditulo di tla nna ke na taba ditulo tse tlala le tse tsa tladi, ke na le taba le moya o tlo ya le godimo. Amen bazalwa. Ha re sebeletse meya ya go, ha se ke be ga sebeletsa go ha ke rekane ke mega chat nna ke na taba le mega chat nna ke Modimo ha ke mega chat nna ke mega chat e golo o qetetse le ka uswa ntate Modimo tsa go modisa bazalwana. Ha re dule go Modimo a etse mehlolo ka rona, Bebele re mehlolo e tsamaya le batho ba dumetseng e kae tumelo ya rona ya fokola go Modimo, because re le bakane we can do miracles. Batho ba tshowe ba makalo ga ibo mara o thole motho a ijaja go a nna. So ha o qala o ijaja o limita Jesu a ka go wena, mara o a dumela go Morena Jesu ka go wena, mara wa modimo Morena Jesu a ona ntho mo limita o na tsa mauduma le watle e se noka le watle le o ga o le shebile fela mmele wa o baleng o na tsa mauduma lona a tsamaya. Peter o la ba tiba ila ga le bona gore yei, because na sa elelwa yena sa elelwe motho a moditseng. Ska sheba wena wa bona o ka sheba ai wa tloela God taba ha hai. So bazalwa, build altar, the place of authorization. Mo dutsing teng e ga o dutse le Modimo o tlo wa buisana, wa buisa is a conversation. Ha o rapele ntate Modimo
ngwanaka wa kula he maobane ne ke ile kwana le kwana ho ntate modimo o etsala tjena amen kwana yole gape o so ile sophe kore ka o bua le motho a o so e etsa nje ha o mo tshepe modimo o bua le ena le gore o mametse o bua le ha ke tsebe le eng be still ha o ya ho ntate modimo ha se stool even if you can sit and pray in your heart now most of the time I do meditation praying hard. I don't pray out loud. I read certain scripture, I meditate about it, I just close my eyes, I meditate. That's why now I say anybody, that's my altar. Maybe I took my baby, I meditate and I pray. Nka go bala go mesong ka go mathumo matriki ntse ke meditate ka lentswe la ntate Modimo go ke ipapale di gospel wa tseba ga ona ntho e monate jalo ka di worship song di rogisa modimo di mo rogisa modimo fela ha di kenye dintho go na le dipina tse ding tse o tenang o tholo go a utlwa go yenana a se ya modimo jalo ka tse ding tse re di khathileng mona tseleng. So bazalwane, build an altar ke mantswe ka go qetela, build an altar and be obedient to covenant e o yentseng le modimo. Modimo na etse covenant re le siko re e bala mo bukeng ya ha e se ya Genesis ke Genesis a etsa covenant le Noah. We still sing that covenant today. A ke ntse go bona mo go di le ka jeno tatwa o no yetse kwa modimo a tshepisa go ha pula kana ke bone ka re hlile e tla batla go etsa gole mookodi ke wena o tlo kgalemelang ene le rona ga tseba ga go bona mookodi pula se so modimo a keepile covenant ya even before Christ o ntse a keepile so be re batla go Old Testament ha e sebetse a ke re be butleng ba zalwana ha re latelle lentswe la modimo o itse ntate re thabile every altar letter e ngotswe mo it's not by mistake. Modimo ha na mare ha fitla ka mane a re jwalo ka mane ka o Genesis ha ne ke itse le skebe la jelella nama le madi ke entse mistake ha akso fitlo ma ke thotse mare I follow my word to make it happen. So everything that we do in line le lentswe la modimo ha na choice. Bazalwane, I want you to understand it. Le motho a sa pholosang mona a sa tsebeng nix ka modimo as long a qosa modimo ka lentswe la hae o tshwere modimo matsoho. God doesn't have any choice mara o etsa neng. Jacob na polisitse botwa hana ntse a ja mafa a ngwana mara bibele o la lwana le modimo a mohlole gobane o la ya modimo ka lentswe la hae. God, you promised me this and I promise you that, and now I did my part. The only thing in it to modimo gore motho na ha pholosa so ke tlo tlameha go ke etse tsela a confess. That's how Allah gonna confess then modimo a mhlonolofatsa. So bazalwane, as long o mamela lentswe la modimo o sa kgeloswe ke motho a tlang ka bogabane ba hae a batla go kgabisa lentswe la modimo, then you will lack nothing. Amen bazalwane. Hallelujah. Ke hlonolofatsa lentswe la ka jeno ka lebitso la Morena Jesu ke tlo fana ka dibese. Bazalwane ke